Agora eu mas se o que possível na imagem da família. Anda para lá para lá. Agora dunia se hamba do so imagem da família. यार यार Mudar do so. Agora dunia não sei. यार Anda que é para tu tá com अब उर्रो ये agora dunia नहीं है कई बार Sini है si urur. anda para ina pakai kabe. Abadi Isha ki apa tu musibah bata abadi. Agora dunia se hal tu ka mai जीवन में भगवान अभी अगर दुनिया में क्या अल्लाह तबारक व तआला के हकम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरह आता खुशी ने बताती कोई ना दुनिया से हल tu ka mai पापा का नहीं भगवान मोहतरम दोस्तों जहन्नम है उसी या तफसील बात में भगवान जहन्नम का मैशी नगरी जहन्नम का मिर्च नगरी जहन्नम का मकान खुद की महू पापा जिंदगी नगरी मोहतरम दोस्तों जहन्नम है उसी या तफसील बात में भगवान मुसीबत से नफसिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाह करनी जहन्नम की वजह से शरीर किसी का मामू इकलम बतूंगा अमुक ना करी और ये बतूंगा शरीर किसी का मामू इकलम बतूंगा अमुक लोकन और ये बतूंगा जहन्नम की वजह से शरीर किसी का मामू इकलम बतूंगा अमुक लोकन हुजे हुजे जहन्नम की वजह से मुतुम नहीं मोहतरम दोस्तों अगर दुनिया खाली मेसी जहन्नम की सब होगा तो सब काम होता है Semoga nanti semua mereka yang di dunia hari ini semua. Semua hukum apa nanti jangan dimain hilang deh. Niscaya masih tidak sih. Kalau mbak jangan dipakai lagi. Itu gimana itu hoda? Aduh bisa jangan dipakai lagi hoda. Dunia asing yang berpengaruh dunia asing dari bah. Cinta keren tapi sabi. Jiwa pada dunia atau satu lagi. मां का शिकायत करती है मुझे ऐसे नाम से जाना के हिसाब से या तो फिरतुल्लाह आजाद है जाना से कया कुछ दुनिया करना हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु मकामा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी मकामा था हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु खोजे ने बता दूंगा अब ये खोजे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम masih hujah sih karena hujah banyak. Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi masih hujah sih. Allah tabaraka wa taala jalan di bawah lagi. Thar hadwat लोग ने Allah tabaraka wa taala jadi hujah di bawah lagi. Jalan di bawah lagi. Thar hadwat लोग ने jalan lagi lah dulu sah. Muhtaram dosto Allah tadi jalan di में से kayak begini dulu kan. अगर मैं जानता नहीं अल्लाह तबारक व तआला कुरान में रसूल जुबरी वली नबी का गुरु बिना बिना जाब जहन्नम वो भी इस मसीह इदा उल्कु फिया समिउहा शैअन व यकफुर तकादु तबैनु मिन al-ghayz अगर मैं अल्लाह तबारक व तआला की इनकार करता अल्लाह तबारक व तआला याद बा अगर मैं शरो अदुदन के जहन्नम के अजाब को तोड़ कर जहन्नम से या तो फिरत में भावना निश्चय में सिनासी जहन्नम में का सबसे की बंदगी कोई है तुम्हारा जितना बता बंदा जहन्नम सिंचिना मैं घूमतो बसे जहन्नम सिंचिना मैं घूमतो बसे मसीह मैं घूमने तो मत बता जहन्नम सिंची मको बसे जहन्नम सिंची मको बसे सबू सबूना या कर कर सुनाया कभी सबू सबूना yang ada suara tapi maka apa jadi aku lebih pasal sini kuali yang akan dasarnya gitu atau bu jangan segera segera menunggu kuali yang pasal tapi aku lebih pasal muhtaram dosto jangan biasa sih yang ada pasal ini jangan sini mau lain yang terjadi atau bu aku lebih mau lalu maka kami langsung kapan mulai hari maka pada mapi jauh Maka kata kata apa su? Maka ini meminta dia
मुद्दा इयो से धरना इसे धरने में बाबा जी दो कोम तो मुन्ना या तो ले हमारे मोरी ममाई से दो कोम तो मुन्ना या तो ले हमारे मतलब जो सो जहां किसी चीज ना आराम घर में जा मगर जाके लौटरी मतलब दा जहां दले फरिसास में सिना मगर इशारा है मत मैं ही दिखा बस से चल गया मगर ये बसा करता मगर ये थोड़ी लोग पात्र गई दिखा पा बसा पड़े मोहतरम दोस्तों अभी बता जहां दले विशेष किना असुना का वहां तो करी अकोई थोड़ी पर बसा से ना धरने लगता इसी पर बेरा का लगा मतलब जहां दले फरिसास ना मगर ये मतलब इसी को भी इसी को कया नहीं सोया बता मगर ममा का गुण बनता मगर ममा से मैंने वो बता था इसी हाल हाल लगे मगर ममा से मैंने वो बनता इसी हाल हाल लगे अदुगा मगर चिंबर न्याय जो बनता मगर चिंबर से मखान चिंबर से ना मखान से नहीं अदुगा मधकी चिंबर से ना हमारे को बोले कुछ नहीं मगर दोस्तों अदु इसी में थोड़ा ना हसन कर रहे हैं मगर ये थोड़ी बोलता पोषण ना होने का भजन हो रहा है अदो इसमें भजन हो रहा है मगर ये मन याद था पास से मखा तक के लगा मगर मन याद पास से मखा तक के लगा नहीं अभी मतुदा के लगे में पार दो हमका हन्ना मैं भजन लगा नौ सुनते हैं सुबह ना अजब पीले बोल को लगा मतलब मुझे दोस्तों जहां से ये साथ है ना इना ही भूमे भूम आखना वॉइस में होए तो पिछड़ गए और तुम जाओ का खतर सिंह मुझे तुम जाओ का दिन सिंह बखोई को बहुत तकसीर कम से लगा आजाद भी करने में होता है दोस्तों मुझे लगा इसमें आप सिंह जहां दले उसे या अलग दरबार आने में होता है दोस्तों जहां सिंह जा पुण्य का जली सी कया के सदिया में बंदा मसीह की जली सी मनु नबी आप बंदा मसीह बंदा उहुद किसी का सिमत के धर्म करता उहुद किसी का से सौदों में मतों दा जमीन मरों ते धोता लगा मतों ता के लिए अभी सोचे तो मोहतर लोग सोचे तो इस आया बंदा गस मुक्ता अभी जल्दी तो ना मखोई को मंगाता मखों का पार में भूत तो थमाई अभी मतों दा मैं एक लगा जो तुम ना मखोई में भूखरी भूख ना तंगदा जो तुम ना मखोई समझ से फल दोस्तों yang nanti masa makan jauh dari kasih mesti dapat sendiri ausing mahu ada isi asal ba mahu maju kan isi asal mana mahu maju kan isi asal tu kayak nanti saya bertanda aduh isi lagi manu isi lagi dua apa samudra samudra tadi kita bertanda samudra singse yang makan tak ada sama tapi aduh isi apa na mahu ada ibu kan aduh isi apa yang hati bertanda mahu ini masalah dia juga sawal singse loy makan kaya mahu ini masalah dia sawal singse loy makan kaya ni aduh ka asul tahu na mahu ibu aduh macam apa yang tanggai ba mahu ini jangan disingsi no mada sawal si lising umputara singri aduh ka no mada sawal umputara lising umputara kau tekan asul tahu na mahu ibu asal apa yang tanggai mahu dosa jangan tahu misalnya kamu sama tanda ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ini la yuljan la yulna illa saqi aduh miroi jangan tahu ni Bhat tahu lebih sekali sahabat kita sini orang sapi Bhat tahu bisa dicara bisa tahu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ini malam yang melilai bid'ah walam yad'u lahu bima'siyah agar dia Allah taala mengingatkan Allah taala mengingatkan guna sebelum minasolo agar kita tidak tahan di azab tidak betul betul dosa mesti baisnya usai apa khudila ko jangan di azab asli kali harga jangan di mati sama ko itu maka bapak memasukkan nama di depan dosa apa khudila ko dunia mati sudah bersihkan dari sudah
Aku terima po. Allah taala lagi ahkam kamu di. Rasul sallallahu alaihi wasallam ki sunnah kita dikala aku sila lagi pengambil belasan. Ayo hundaran saya hai singcida. Tai dah masuk. Isharat musuh. Amal dari kau mengambil pengambil pengambil belasan. Wa udamana alhamdulillah rabbil alamin. Masya Allah. Jahannam ka mani nahi nama. Ya Allah fazal musuh amada. Madrasah asal darbar aziz amana. Ya Allah mari ucum nawafan karat ambikre. Acum banget yana jahannam air basi. Ya Allah kam tira kadaba. Ya Allah khan kadaba kadaba Allah mafam makadangni hana karami mafam kaya abun dasudini. Karena ekor kudiman iman masun amal salihah sadda persibel hoba masun jahannam ilam bidaki hingga bahwa Allah rasulipun kudim atau tanai fadeh Allah rabbul izzatnya ekor kudim waktu jahannam ilam bidaki hifazat tabiru ismu halallah tuari. Maka setelah poina khutbah solat tahan Allah kita makta Salman darsa hifz apa penopari kami Mufti Abdul Wahid Sahab Tasmin Musliwan Nasta Maharakaya khutbah tahan beliau mengisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai wujud khutbah. Alhamdulillah al-karam alladhi khalaqa al-insana wa karram wa 'allamahu min al-bayan ma lam ya'lam fa subhana alladhi la yuhsa imtinanuhu bil lisan wa la bil qalam wa nashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna sayyidana mawlana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه نجوم الطريق الأمم. أما بعد فإن علم الشرائع والأحكام هو أعظم فرائض الإسلام ومن ثم أمر به وحث عليه تعليما وتعلما فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. وقال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذوه أخذ بحظ وافر. وقال عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام من سئل عن علم علمه ثم كتمه ألزم يوم القيامة بلجام من نار. وقال عليه الصلاة والسلام من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا تعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرض الجنة يوم القيامة يغني ريحا. وقال عليه الصلاة والسلام تعلم الفرائض والقرآن وعلم الناس فإني مغروض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah masukna yang bersama mengundang khutbah ta'allam pergi matunda hari wa khutbah sini mawzu maktada Muhammad Abdul Qudus wal Muhammad Abbas ay kung magkong gusto ay napagkacay mga kakala
khutbah sinya niam mangatahan gani Muhammad Abdul Quddus. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونحن له مسلمون، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بشر به المرسلون صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين فازوا بهم أجمعون. أما بعد، فيا أيها الناس عليكم بالسنة، فإن السنة تهدي إلى البدعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. وإياكم والبدعة، فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. واعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, mausufna yang napasabang da kiya kanggaitana amadi yang lumiyam sigi maragda chunna lepaga miyam mangda adu khutbah sondagi himmatama kambiram le Allah tabarak taala mahapu masjid henga fazana amadi marik sunna tahan bang bagi panggal pinabi ko isanu matan nasiri wagi mawjud sansin jaraga Muhammad Hanif wal Amir Khan Hangul maaf banyak dokter cari maaf lalaga Allah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ayuh berdoa, Alhamdulillah. Siapa yang masih berdoa dan masih berdoa sesuatu. Allahumma ighfirli warhamni wa'alhimni birrafiqil a'la. Ini sebuah syafa'at Allah. Allahumma a'inni ala ramadatil maut wa sakaratil maut. اللهم اغفني بحلالك عن حرامك وعافني بفضلك عما سواك. Mari sudah kerana yang bersyukur kita. Allahumma ja'alha rahmatan wa la taj'alha 'adhaban. Allahumma ja'alha riyahatan wa la taj'alha nikah. Ya sudah, mengharapkan Allah bersyukur ini. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أرسل به. اللهم صلنا نافعا أرسلنا اللهم أنزل على عرضنا زينتها وسهلها ورسولنا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
نبان سبلا أواب تعلم أن بهي واقفوني حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نبان سبلا tanpa mama lagi berkata tentang masih sesungguhnya subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Para saudara yang memiliki tanpa masuk doa sesungguhnya Allahumma inna naj'aluka min syarri ma ursila bihi para saudara yang memiliki tanpa masuk doa sesungguhnya Allahumma inna naj'aluka fi nurihim wa na'udzu bika min syururihim. Alhamdulillah Muhammad Hanif na adum laba dua kaya amma ay koi na roz madada sidin daga ba ma na miya mangda tambiram le Allah tabarak taala na Muhammad Hanif ko masjidi hai na fazal monga ucapan saya yang agak membagi pakar lebih dari seru maka tanah khutbah sansil lada Muhammad Saad wal Abdul Haq uciwa awal ma koina kokali ma lagada ma ki tabriba mawzu khutbah do miya magatahan gini السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونحن له مسلمون ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بشر بالمرسلون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين فازوا كل مجمعون. أما بعد فيا أيها الناس عليكم بالسنة فإن السنة تهدي من يطاع ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. واعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم فاستغفروا إنه غفور رحيم. Alhamdulillah maksudna yang mufasal mongga miya mangga khutbah kahal hamle Allah tabarak taala maksud ko masjid ke hai na fasal mongga tahan lambagi pagal habibu isenu maka ta basidi koi namaz ba jamaat ada tawar tunda koi hai ko program si pang tu nasi hoji koi wadu tawar bi ta makke sem sar si insyaallah namaz ke hai tunda koi hai ko program si maka dana muncak lagi gini Hari ini semua. Hanya. Baiklah hari yang bagus. Allah mau hari. Mazal lagi. Hei, Bayar itu yang biu. Hari. Alam itu bayar lagi tahu bi. Latar mana? चलो लाओ इधर
Anwar.